Shalom guys, kali ini kita lagi pengen potong kelapa pakai pisau Tramontina guys. Boning 6 in. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung guys, muncrat. Begitu tajamnya Tramontina. Guys, kelapa hijau guys, tajam Tramontina. Oke guys, tajam Tramontinanya. Assalamualaikum. Bapak guys, minum kunyit. Sadis semuanya. Langsung muncrat. Jangan lupa di subscribe ya guys. Dadah, Assalamualaikum. Nyalakan loncengnya guys. Follow Instagram saya. Dadah.